Ntuko ya 25 mweri jwenana mwaka jwa 2025 erigero bwakwa no ithiritwe uri na ntuko njagana nkorokiro kiriro rwega iri ntuko ya Jumatatu mbitikirie kugwata ugeni twithiro tukimurikaga na kuthuja nteto cia Meru TV rukiri nyumene twithiro tukitonya ndene mubango jwa Meru TV mangathitine na au kabere tugatonya ndene turinge ime ara tukethwa tukiaranirie na mugeni wetu wa ntuko nikenda tukamenya makarika na nkuruki mwerekera jwa utongeria. Karibu sana wani bambetaka Dennis mutuma muthomi twambirie na riboti yegia kariba nterechia Igoji nara South Menti ni area kariba Igoji East nterechia South Menti nebomerete na kumeneria kawira mwangaza nyuma yo kuthithia mubango jo korea nteri u ntuko kana muthenya jo igoro ni ara gukurikana mubango jojo kana mushemano jojo juratigire akari na maringangirwa ni untu bwando wa iriro nekanira kumira nterizi na ndene bakoromba thirikari nene gutigira ne kurigiria mishemani jaizi iraba kuganithiritwe ikireta mpatho na kwathurana akariba county ya Meru na bwakari kuma Igoji kenine gya kamunde ne baumirite na kumeneria kawira mwangaza bunene nyuma yawe gukamata nthaka kuma ntere mwanya mwanya cha kaunti je na kubaikia guntu guku aria batindite kura kariba guntu guku na kinyankuruki kwinyangia ngari ciantu na maiga oni gakuigwa ndina kimako muno nontu gwa kawira mwangaza kulaukalukire guturetera nthaka na tarimbo na mituro na mbi ndarigo gaturuthite atane mucemanio ne tulari na reflector iji onde atiga kieni na giki onde na ngobia abeje gatukalenga na tukwenda kwithia jionde na tumwire Igoji atige gututumira uthuku antu betu be Igoji lekeni atongeria batige gutumira kureka kugwatanira gwetu gututumira buthuku sanarua watindua uri muthako bikibiki opakite wicho kona mbesa ugoro ndanditha motho aini sibitari bali ati nuntu ugwo tu wa murengo jwa gusupport kawira utikurukira ala musemano jwawe juli jani narua kanditharire ntumba kumenya ntu wa murengo jwawe kanditharire kila ntu kila kiandigaria nendu akwejete te musemanio akwejete kule antu barungu na kila kitu na kuruma viongozi vingi vya Meru kiandigaria narua ne mantu jara ndona ntura yetu Igoji kuma rira ndiguru yombirwe ntaro na mantu tajau kaire antu bejete kuragirwe Igoji na ngari cia mbesa nyingi cia goro ikoraga ngo isicio nikira gikwirwa ni Mama Defense Force antu bena meturo na mekwanjo na tutwira kuringira mama kura miaka eu yonde ndari wawe ende ninte kwenda kwithwa andu oe kaire ntiumba okarania muntu tena kiao na ana bangi ni ara kinya paugite ndiunga iji itithirite kireta kiguni kiri mukari wa Igoji ni ara baithitie nkobia bakoei na kinya reflector ni mutongeria uju ende kira giatumakia ni kwithirwa mubango jwae jurari atigire oragithia nkuruki antu 10 Igoji na atonyia sara na bangi baunekanga maguru na bangi kwanza pale kuroho ringi kiongo giaturwa ni kuigwa thuku muno na ndaigwa mama atatukenia na afuazi bawe batatukenia ni kwithwa mantu jara batiga bathithia Igoji ne mantu jara mathuku ake aboti umba kujira uri muntu Igoji tukuthura niwe sana na tukuthura na nikio tuoria keja ario ndekendare tandu akieni Igoji kateri ikagia ndwa na kwao maandamano jara ari aja jametie thitangi na bange bana tunyamu bakomutana na tunte omenya nembi kwambeleria ndwa na barabara ni bale bonde barejitea kire okorea jia ebamba kuriwa rukire daiji antu beje to into tore bagererwa ni tutikugana eja ni mandibuti mateo kinyega na karia kolonde nkulukia magana maire bagabona mbuga antu sigiste benuka bategintu misere antu barigeragirwa na ugu jakuro bakagana batambulanga tusarise etapa kinya ure bomba kugana ni thina yatigwa yacokanda kajialwa ajogolo kurigaria abo mwagu ikwe sibitari thaije bwe bakenda bwe 10 bariuga mutongeria uu kethirite akiagira kariba guntu guku nthoni na kinya kwagira giteo atongeria baguntu guku gutege ndo ana to indi atwa no kimwe spokua mandibuti na soka la semani na jojo na kiandibuti kimwe ndari gwa riu kiaga thigo gikagira atia kawira na utwagira nthoni muno ndene ya Meru especially Igoji ene atia jana mandibuti na uko bure na ati utwagira nthoni Igoji na batingwa nenkolomba thirikari ejo kietagaria le akawira kweja kuruithania nthaka no nto thirikari ne kuona na kamera ile aba ne murekete
Ndaka ikatiga lwa ikatija hospitali. Tafadhali our former governor, achana na matusi. Enda ukafanya kazi na waacha viongozi wale wako kwa maofisi za hii watufanyia kazi. Kiripotera Meru TV Mbita Jeff Wagitumam. Kila ripoti ingine ati mjumbe wa Ntere Chatigania East Mporo wa Bori na ugete ate kiama kia Nopeo kikethero kikirungika aruirite mianya kiri kithurano gia 2027 kireo giti kia ungabana ngoroki Mporo na uritie bonde baraba kuromba giti kana bakuromba kura gutonya ndene kiama kia Nopeo ni arana mwandiki munene wa kiama giki aja county Meru Franklin Karote au gite kinya governor Mutumanto Ithingia kethero akirungamana tigiti ya kiama giki mwakene jwangirije 27. Na tusipigane na serikali toka wa serikali barabara hiyo ndio kirwe direct kwa hii ni kuwepo tokona serikali tokona barabara hivi hapa kwa kuendelea kuomba na rais tutazidi kumwombea rais na tutaombea serikali na tutaombea viongozi wetu maana kile tunataka ni maendeleo ama namna gani wao women leo rais tunataka kumtuma Kinyanga ya adena ya. Kinyanga kwa mtu kile ndio tu rale dini. Ndio mwele kumana. Yo kwa udeni yako, yo kwa testi ya mengeku, kama na pao. Do pata nini na ila ndio loka kwa kile kwa sawa. Watu tu na tulena, watu tu na bibi, watu tu na rengi, tena tu na kile. Ya kuita kazi. Kwa ya bisi tu na mero bibi. Kwa ya kamene tu na rengi. Kwa ya Kepeo ntubaye yeye kilo ngabana na yengara potenja yo kinyama wa play kayo ulama kama ona kule komi lakini apele bado pepa esi tukame sure ulama ngana kwa watu wa Meru side yo tukalo meseleta mpelwe tukalo nya women mpelwe tukalo nya MPs de la community mpelwe MCS tukalo nya kona siame nikasema mageni power kile kale ele kwa nelekea amen na kia makete ya mtu kia makete Meru kia makete jina kia karei kia makete kia maya kwa bia kia makamwenda kia maya kwa kia makete Mutagere kile ripoti tena na ingine ate governor wa county ya Meru Reverend Mutumanto Ithingia munini wa Elinda Kiome amwe na mawaziri Kathumba ndene ya county ya Meru batongeretwe ni munini wa speaker Mwendali ni barombera gwikinya ndene ya Ntere cia Mawa kiri kanisa ya Mawa Methodisti nikenda gukunjira na nkuruki gukungwira misa kana gukungwira ibanda Ntere izi bakiaria tongera baba ni bauriti Ameru kwethora bari na thiri na nkuruki gwetithe na mbere siasa cia urumwe ni arabacoketie nkatho nontu bathirire ithirito gikunjira ki county Meru kagitene ka utongeria bwa governor Mutuma Nekiathona kiosokia nkatho kanisene ya Mawa Methodist araindi ngavana wa Meru Mutumanto Ithingia munini ukeno Elinda Kiome amwe na county assembly ya Meru batongoretwe ni deputy speaker Nwe Mwendali bakinyite kanisene ye kenda usokia nkatho duari tukochokeria murumu nkatho ndori kagire kainacho nimbi mwene nara ngavana twitire nao tuyete kuwigwa no to county yetu ina amani kana teu tutewere twetwe na county na amani na Meru county bombe iko utonga gukurukira kiewa kirone ngeri ni murungu wetu nego chokia ngatho muno no tukwa kwethira nugo tutongeria ndene ya kanisa twegere gucokeria mwathani nkatho nontu
ni bwega gucokeria mwathani nkatho ndeya na timu yekwa ya Ting'ugiba County tweya na waheshimiwa wa Meru County Assembly and all the leaders that have stood before us nikenda twira mwathani ni bwega nontu bwa mantu ya maingi yaratuthithiritie kaitene kau kiaria bawete tumike ucokia nkatho ni kwithira monka thayu Meru nithirite iri na thiri kumania na mpangere rethirite kilukirite miaka ile hithiri nowe nyala tani beta sili bana kile wete kwa no mutuma sio ndio mbalie na tuende huko ya tumekuwa na hospitali yetu ya kitengo cha Stanley. Gavana kuingia kwa baada ya miezi mitatu tunapata takriban nusu bilioni ile hospitali iweze kuvushwa katika kitengo cha 6 ambayo iko na waajiriwa takriban 2,000. Wakienda kitengo kile cha juu si tutajiri wengine. Uniku mandiko join His Excellency kwitanaire na wenguge na supported office yekwa deputy governor na mbete giteo muno na mbete kanyaga gwita nguge na mbete nguge nyingi muno cha gwita. God has restored back dignity ya Meru. God has restored back the peace and tranquility ila torea Meru to enjoy. Pope John Paul II inchokaira mantu yomuno augire peace is development and development is peace. So rira twina thirira twini ondene ya Meru, nobody should take this for granted. It is the foundation, it is the environment, it is the bedrock, kana the motherboard ya development ila chionde tukabwithia ndene ya Meru. Nkiripotera Meru TV kuma kanisani ya Mawa Methodist Gembe South, Mbeta Mukiri Onkonja. Mutegeri mutaratara cyo gushuana na meri ya Nthakaijire iri kwerekana ni 5 ngina baraba kwerekana bombere kura ndene ya ruji rwangare ndare na rantere che mongetho kiri wandi ya kisima ni gutonyete ntuko ithatu nandi ni gintu gitigite family amwe na endwa aba Nthakaiji chibethero bare na kiriro na kieba gibakiuga mokera nandi bate kumenya endo bao kana na baba kana Nthakaiji inachumbite kwethirwa shiri Nthakaiji umwe miaka 13 na ungi 17 baririkana betere kwiriria ndene ruji ruru ara umwe atenderere na gwarende ruji mutano ngina nagiririe kumutetheria kinyawe omba kwithirwa gitendera na tonya ndene ruji ruru kintu kira nandi family ji barombete kinya thirikari gutigera ni gutonyera nikenda kubatetheria gushwana na ana baba. Musheyomo kuma Karamatigani East na baraba twere ndare gicigo mbunge kia Bore bari na keba nyuma ya nabo bele barabara yeto baliongera kurira roje ne bakeria kuthambira untu bakuwa bari na ntuko ithatu na iberetie buru bacho ende batebonete kinya nyuma ya Red Cross ya Laikipio batethia batwi kuma icho twithirite turia mwerene twichwa antu baile baukumire Nthakaiyele Nthakainini miaka 16 na 17 ana banini ibaukumire ruine bagithambaira na baurira itutethetwe thirikari ya Laikipia County na Red Cross kubachwa na finally tutafanikiwa kwa ubatwi ya tori kuma twina ntuku ithatu tutete ngugi tutina untu bwa kuthithia kinya umwe marito ako bita Boniface Mugambi bumite Tigania Karama Ward twa mheshimiwa Mpuru wa Buri na ana baba arukira ruine ibetu ba family na baukumira ruine kuma Alhamisi mwankaru wa Sunday batwe antu batu ona batethi ba Laikipia no ndo thirikari ko ya nao na baba raire na Red Cross na antu ba Laikipia mwanga thai batwe tuna ntukuru ari ni ntuko ya inya ana betu ba ruine. Tuko na huzuni sana kutoka Alhamisi. Hawa watoto wetu walipoingia kwa hii maji, mmoja aliingia akiogelea, mmoja alipokwenda kuingia ndani, huyo mwingine akaingia kumsaidia, naye alipoenda kumsaidia wakapotelea. Kwa na barukire ndemu ne betete kuthambira
na itweretie njira cionthe antu bare ndikrosi beya na thirikari ya county na ibageretie ntuku cionthe aramisi na njuma na nyanjwa mosi oro no bari kuo itukuromba tuka ya kwithira ku mutethio bunge mbuya kuonekana antu ba ibatethwe kenda family ka ikomba kuona na babao tonto kinya buri kubumbia kubangika batibonete na rero mbaleo nekere thirikari ya kaunti ya Meru bawatanirete na thirikari ya kaunti ya Laikipia wamo na mbunge obatethia na njira yo baswira ataalamu bakuthambira nikenda babatethia kurita miri ya endwa bo Boito kuromba thirikari ya Meru ichiumirie nonto iba mami kapisa baitoro batina divers batina Red Cross na boba batere kwithira baiba mbere kwithira bainturai Laikipia nio tukona itutethia na njira cionthe na mantu ya maingi kwa iba batere kwithira baria baitutethia ciaura baumba nonto batwi ya wananchi tutina uwezo bwa kurita antu bauruine lakini thirikari ya kwia ina machineries ciao urabamba kumenya kithiri Kenya ne bibamba okombora kana bamba kumenya urabamba gututethia kurita miriu kuwendre badu tukuromba MP ba Meru na governor Meru county watanire bututethia na antu baba rui baneve ba baturitiriana babe turuine kenda tumba at least kuomba nya no kunya no ntubatu kuma lamisi mwangaru ariro yake tukunyo tutirenya kurumia kuria vijana wamekuwa wakiingia ndani na kuzama na kukufia hapo ndani. Wengine huwa wanaenda labda kujaribu kuogelea, wengine ku make fun pale, wengine kupumzika, lakini wanaingia ndani. In an attempt kujaribu kuogelea, wengine wanaenda kujaribu kuwaokoa nao pia wanazama. Sasa ime happen mara mbili. A few years ago vijana wawili waliingia, kwanza katangulia, alafu mwingine akajaribu kwenda kumuokoa, wote walizama na tuliwatoa na wakaenda wakazikwa. Alafu pia 3-4 days ago hao wengine pia mmoja aliingia, mwingine kwenda kujaribu kumuokoa pia akazama. Incidentally hawa wote si watu wa huku, ni watu ambao wamekuja labda biashara zao, vibarua. Manake wenyeji karibu wote wanajua kuogelea. Hawa huwa hawajui kuogelea, na unajua sometimes maji ni very tempting wakati hasa kuna joto kujaribu kucheza pale. So tunaonya watu, ikiwa hauna ujuzi wa kuogelea, kaa mbali na maji. Sasa kuna hawa wawili tumejaribu kuwatoa tangu juzi, wanaingia mwendo wa saa 8 na ilishindikana. Jana tumeshinda huko na watu wa Red Cross na timu ya kutoka Laikipia County Aqua Rescue Team, lakini hatukufaulu mpaka giza ikaingia, we called it off. Leo ni siku ya Sunday, sasa watu wanapumzika, tuanzie tena kesho. Hivi sasa familia za hao waliopotea pale ndani ya maji bado wako wamefanyiwa counseling na watu wa Red Cross. At least saizi wako relax, ngoja miili itoke ili kwamba waende wakaizike. Timu ya DCI wamekuwa on the ground kila siku, wamekuwa nasi. Polisi wa hapa Ngarendere Police Post pia wamekuwa nasi. Tubuiza Police Station, Umanda, wote tumekuwa tukijumuika pamoja kujaribu kuondoa hiyo miili, lakini imeshindikana. So na caution watu wote, hasa vijana, waepuke maji. Kiripotera Meru TV kuma Ngarendere Bore Mbitawa Mwende wa Laiboni. Tukirekana na ripoti ya Mwende wa Laiboni twerekere Monkantere cia Meru area noe mujumba wa mwakurunde ne county Tharaka Nithi Susan Ngugi Mwindu na rombere kuriongera county ya Meru arerekere Monkantere cia Central Imenti akiaria Susan Ngugi Mwindu nonekane kuringira ndebe bona ne munini wa rais Professor Kithure Kindiki na kuruki thirikari nene tongerete ni rais William Ruto akiuga ni thirikari ithiritwe ikireta witi na mbere kiri county Tharaka Nithi na kuruki county ya Meru ni mushamani kinyajiro ari na mujumba wa Ntere cia Central Imenti kirema gusine Liria waigua Susan Ngugi wa Mwindu ntije mathugania jakuja kwiraga atia indi Susan Ngugi wa Mwindu ni women rep wa Tharaka Nithi na kankwenda gukwira atiri ni mutongeria nchamba uria umirite kagitene gaka na akienda kumenyithia antu uma gitumi gia kuthingatana na kindi kene kiriku na niki antu batibwite kuthingata wa Munyoro. Beta wa Susan Ngugi wa Mwindu, woman representative wa Tharaka Nithi County. Mami wako na kuma Meru Central. Mheshimiwa Ngosine anajua mpaka kwa mamangu, wakina mamangu nyumbani. Kama ni nzuri nasema ni nzuri. Huko ni Susan Ngugi wa Mwindu mbe arabi ya waratisha titaino. Agora kobia teno. Adia be pretty two-term movement, kazi bila break,
KBP ukatanina ngoma kiongoa ndo wetu no kuona takambe ni eba mtu wetu bai no kuona takambo yako ene batata mwana ke no kuona takambe ni babu wetu baba ila wiki rumkiwa mtu wetu na tigo yetu kwenda tondari mambo ya mbele centro ba mtu wetu bakabra tu mwana mare tia kwa ndio Antobeto ba Meru County, Antobeto ba Bochi Centro, Mheshimiwa Kiongozi kwa kuwetera manto ngombe dikaragotarania. Nara taraka na tomberetio pokea. Maendeleo ya barabara, maendeleo ya Nditi Bridge, maendeleo ya agriculture, majani mareti ingebei, kauli kareti ingebei, fertilizer ziko mashi hapo kulangoni. Antobeto ba Meru Centro, Kamimeti Centro, temporary Antobeto. Ndawa Mheshimiwa Karambu ile mia au mambo ya telekezi profesa Kidore Kiendeke noe tumbete kwao antoba mwisho kwa profesa Kidore Kiendeke rale koroba Meru County antoba mwisho kwa profesa Kidore Kiendeke rale bloggers ba Meru County antoba mwisho kwa profesa Kidore Kiendeke boro rale media Meru County katia boriani tena mtu akokera rokere akagamba akalinga nguo baadhi agekera agetia kiwa lete kwa munyoro ore dinodi ngatete ngamba na wenwe ore dinodi ngatete mara wenwe ore dinodi ngatete msie wenwe kanane mpi wenwe ngatete no totore tena wa munyoro assemble miaka karibu miaka 3 otie tuko ndona mtu wa Meru County au mete Tigania au mete Bore au mete Menti ana ambete kuka kadi to kwa deputy president wa munyoro lakini railwa nde no tokule na makinya mantigiri yekwa na menyara ntigiri yekwa medi na ridore yaku menyara ntigiri yekwa menyedi na ndore yaku komwe kedaraka na jau ni jonda ikia kuthirwa nkigua na nkiona mbita MC Mwitonga ngikureterete kuma Central Imenti Mutegeri yao no tukwekera gatantante tochieto chia Meru TV rokiriro na ruga takuraja nkethro ngichokagira na manto Oria chakarindene kathitine The Daily Nation na nkuruki kathitine ya The Standard.